mwenye umri wa miaka 11 kutoka Zanzibar, ambaye ataikamilisha idadi ya washiriki 10 waliohifadhi juzuu 3. Mwanafunzi anayefuata hivi sasa, Thumaiya Musa Eid, mwenye umri wa miaka 11 kutoka Zanzibar. Mwanafunzi amechagua bahasha ya masuala namba 8. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tusomee aya ya 11 ya suratu Taghabun. Asaba min musibatin illa biidhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in alim. Ameipata. Tusomee aya 7 ya suratul Mulk. Idha ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ameipata. Tusomee aya ya 51 ya suratul Qalam. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu lamajnun. Ameipata. Tusomee aya 7 ya suratul Buruj. Wa ma nakamu wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Ameipata. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Ni aya ngapi na ya sura gani? Ni aya 19 ya suratul Inshiqaq. Ameipata. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladhina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Ni aya ngapi na ya sura gani? Ni aya 7 ya suratul Mumtahina. Ameipata. Wazarabiyu mabthutha. Ni aya ngapi na sura gani? Ni aya 16 ya suratul Ghashiyah. Ameipata. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ni aya ngapi na sura gani? Ni aya 20 ya suratul Mursalati. Ameipata. Tusomee aya ya 19 ya suratul Insan. Wa yatufu alayhim wildanun mukhalladun idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Ameipata. Tusomee aya ya 3 ya suratul Tahrim. Wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. Ameipata. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.